खुमजरी मियेंग ताबिरिबु सिंबु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा मरुबा पाउ पिजरी तोलोब खक्त खनबगी महुत्ता इसा इसाना तौरिबा थबक अदुगी थौदांग सबचाना लौहनिंगे हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमारना हाइख्रे अमसुंग मणिपुर मॉब जस्टिस चथबा लेंगांग थिंगनब कन्न होनरबसु मफम खरददी मॉब जस्टिस चथब लेप्त्री हौजी पाउ संदोन पिजरी तोलब खक्त खनबगी महुत्ता इसा इसाना तौरिबा थबक अदुगी थौदांग चपचाना लौहनिंगे हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार ngasi कैसामथोंग हाई स्कूल पांगथोपा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड पोषण अभियान के थलमदा हाइख्रे डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष अमदी नेशनल आयुष मिशन सिंधना पांगथोखिबा थरमजुदा आयुष की डायरेक्टर डॉक्टर ए गुनेश्वर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर वाई लुखोई कैसामथोंग हाई स्कूल के प्रिंसिपल एल सोबिता सुसरुकिया खे मिनिस्टर एल जयंत कुमार मखाताना हाइकिबदा इसा इसाना तौरिबा थबक अदुगी तोलब खक्ता लौरगा लोइरे हाइबा वाखल थादोकपियो इसाना तौरिबा थबक अदुगी चप चाबा थौदांगसु लौबियो महाना मखा तारदुना लेंगाक असन स्कीम कया पाइखले मदुगी मनुंगसना मियोबेगी हक्सांगबु नादा येक्तना लेहनबगी स्कीम कया यावरी पोषण अभियान असि लारिक तमना तमना महैरोसिंगबु मसा मउ फना लेहनबगी लौखलप थौरांग अमनी नाद्रिंगाइदा नादनब होनब असना ख्वाइदगी फै हाइखे प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर महुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से करीनो हक्चांग फने थंबा हक्चांग फबद नतना मोंग मरिन ताना नुंगाई याइफना तंगतु ताना हिंबा वेलनेस सेंटर सो हक्चांग फबा तंगतु ताना मोंग ताना हिंबा मखल की पुंसी हिंदो मधुगी पुंसी मधुबुनी अखोना भारत की संविधान दा अंगांग लाइक तंबद यावरकदोरिबो ओजासिंग खंबिरिबा राइट टू लाइफ हाइदना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दा आर्टिकल 14 री अकन यावरबेसे मधुगी ये राइट टू नेबर गारंटीड राइट ने एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मधुदा राइट टू लाइफ ना है पीडब्ल्यू लाइफ से करम बनो हेल्थ एंड वेलनेस नुंगाई फबो हक्चांग नुंगाई फबो इमुंग अमसुन नुंगाई हक्चांग मधु लैबा मणिपुर मॉब जस्टिस तथब लेंगांगना थिंगनब कन्न होनरबसु मफम खरददी मॉब जस्टिस तथब लेप्त्री सत्खिब तांग 16 की अंगनबा अयुक्ता पासोई पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा थरोइजम अवांग लेकाइदा गाड़ी हुरान बनी हाइबा थौदोकता मियामना फुबदा मियोय अमा लेखिदब थौदोक अदुबो लमदम असिगे तोंगमान तोंगमान सिनफमदा थबक तरिबा मियोय कयाना नोंगाइतब फोंदोक नरक्ते मॉब जस्टिस अथदुना चपचाब असुम अरान खंगद्रिंगाइदा सिबिगे चराक पीबा हाइबसु आइन की वांगमदने मरा लेरमलबसु आइन की ओइबा चराक पीननब होनगदबनी हाइबा वाफम सिंग फोंदोक नरक्ले अमरमदा मिहात अदुद सेनब मियोय सिंग फादुना आइन की ओइबा चराक पीगदबनी हाइबा वाफम सिंग माइकई अमरमदगी थमनरक्ले अमरमदा थौदोक अदुगी मचांगदा पासोई पुलिसना युम्बु यावना मियोय तरुक फारे हाइदि थौदोक अदुगी मचांगदा थरोइजम अवांग लेकाइदा मियामगी मिफम पांगथोक्तुना ओइरक्लिबा फिबम असिगी मचांगदा खना नैनबगा लुइना जेएसी अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ इनोसेंट पीपल्स ऑफ थरोइजम कोबा अम सेमख्रे ngасigi मिफमना तोंगान तोंगान वारेप मरिसु लौख्रे जेएसी गी कन्वेनर फमदोम तोमसौना ngasi मियामगी मिफमना लौखिब वारेप सिंग अदुदी हुरानबा लाकपदा सेनखिबा मियोय अनि पुंग कुनगा मरीगी मनुंगदा मरी लेनबो अथॉरिटी न फादुना आइन की ओइबा चराक पीगदबनी लेंगांगना हुरानबा कनकटुना थंबिगनो मियामगी यeknabo ओरबो हुरानबा फानबो होनबदा लेकाइगे मियोसिंग मराल सिब यारोय मराल लेटबा लेकाइगे मियोसिंग अमसुंग युम्बु कंडीशन अमता यावदना अथुबा मतमना थादोरकदबनी नत्रबदी जेएसी न तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी सिंग लुइना खोंजंग कयामरम संगसिलगनी हाइखे मदा लापचिन किबा मी अनि दो कोई पुंग कुन मरी मनुंगदा कोई असिकी पालिबा लेंगांगना कोई अनि असि थादोक पिगदबनी अदुगा लेंगांगना हुरान बाबू कंकतुना थंबिगनो मियामगी यंगनबा ओइरबा हुरान बाबू कनबा होनबसी लेकाइगी मियोसिंग मारान सिबा यारोय मारान लेतबा लेकाइगी मियोसिंग अमसुंग युम्बु कंडीशन अमता यावदना अथुबा मतमदा थादोकदबनी थादोकतबा तारगदी मखन मखा कयागी कोईगी इंस्टीट्यूशन कयामा चंगलपा याय नुंबा बाजार एमसु के मियोय फुरकपग लोइना सेल मुलौबदा सेनब मियोय सिंग चराक पियो हाइदुना एमसुन संगसिलप खोंजंग के मनुंग सनंगसी सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल के महरो सिंगना चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा खोंसत अमा हरपदा पुलिसना
Sanjen Thonggi veterinary office mayada thingbadagi nakal ani da mukna thokre police na mahiru sing adabu sise higher secondary school ki campus tamna inthoraki school campus tagi police tamna nung tharakpadagi police na tear gas cell ani kapna mahiru sing adabu laksin na honaki kapsala Ajay Gandhi ki wakhalol da yumpham oiba experiential learning haibasida numit mangani ki oiba workshop amanga sidagi lampheda leba SCERT da haukre SCERT amadi Mahatma Gandhi National Council of Rural Education Government of India na punna sindana pangthopa workshop hodopagi tharamda SCERT ki Secretary M. Yaskul, Special Secretary L. Kholia amadi Director M. Meena Kumari amadi MGNCRE ki Program Coordinator Sai Kiran na mariba miyosing na sarukuya ki Secretary L. Yaskul na Oza Singh na larikta iba khakta tambibana afaba mahire puthopa ngamloi Society asige sana kanglon thaksi khasi amadi afaba wakhalol sing tambiba su mathau tai haike Ozagi sinpamse masidi yung da phamaga lari khar pare ga su yada masidi satra khar unaba satra satri sing unatna anubba makhal ki lailai su tambi basi karmaina tambi ni sumna phamaga tamba de ki karmaina ya aksang body se lenga ading blackboard karmai se nani amaning da tumna riba uiriba satra satri si karmaina huduhan nani mang da phamiba satra satri sing sina karamna bangwa da khawning ibasi hena khawna ba samana khawna ba tamiba kharadu gyan tana ba khawna ba haibna sing basi kratine lambi da yumda oza singa satra singa unabada tonati na bata phawri ba kai loga haibse sab sana tambi madudani abuba nagarik citizen war kadorisi Lamdeng solid waste treatment plan yauna sanga da lambi phatabadagi NGO Kwams ki sinmi ama gaidagi taduna sire thawdogasi ngarang nungtil thokibani laikhidraba miyoi adudi sagol sem ibosa Elias Mokul sahi nifugamanga apokpa S Samu Yaskul singa khamdirektagini IMC na Imphal Sahar manungdagi phata hauti hondopagi mating pangdaba NGO Kwams ki sinmi ama lambi phatabana maram oduna laikhidabaga mari renana hauzik wediba lambi ki phibam IMC gi Sanitary and Health ki Chairperson M. Joyna Lusingba Councillor Kambu Amana Haktengana Satuna Yingsin Kre Lambi Asi Pata Hauti Puduna Saliba Garis Singi Wenadi Yamna Kudong Tiningai Ore Lambi Asigi Hauzik Wediba Piba Masigi Marueba Horupamdi Lambi Asigi Mapam Karada Lanai Miyu Karana Ising Yonbagi Tabak Satabada Ising Loba Lapa Garis Singna Maru Oina Toon Bani Lamdeng Solid Waste Treatment Plan Asida Nomada Gari Manipuri sama faba Imphal manungdagi phatabasing pusinduna mathau toribani nomada gari amana metric ton amadagi manga faba pusilaki hairi IMC gi Sanitary and Health ki Chairperson M Joyna ngarang thodok aduda laikhidaba miyoi adu masagi mathau toringa da laikhidaba oibana Labor Department na labor ama oibagi phangkham thokpa kudung sabasing pibiyo IMC gi pata hauti hondopagi mateng pangliba tongan ba NGO gi gari sing lambi asigi hauzik wediba phiyam asina maram oraga pata hauti sing Imphal Sahar manungdagi puthokpa developagi phiyam leire Maram aduna mai leinaba authority singna athuba matam da lambi asibu sanjin biduna government na Imphal City bu smart city ama ohenna ba khonabada akaiba pidana ba athuba matam da miyeng sangbiyu haike Wani to wiriba garbage collect to wiriba isilira khuding maksina athuba matamda akogi lambi sembi dragadi thabak lepkani haibagi film mo yoksele sina maram oi hi targadi hayeng akogi Imphal area da smart city fast bar mission to yum yamche loina mo akogi fail oibagi masaga ma leirapanina aduna government sida interest lo biraga lambi si athuba matamda sembi aduga loina leigidriba ngang sida akogi labor mo oina mangonda magi duty matamda leigidabnina aduna mateng pangbu yaba khidang pangbina government ki side so appeal tawjeri
Octo Riso Natana Makal Kudimoki passenger Gari Singh Asidagi, Kumalampak Leba ISBT the Kamanba Hokre, Infal Westki, District Transport Officer TS Dinas Chandrana ISBT the Satuna Yang Sincre, TS Dinas Chandrana Fungdo Kibada Interested Bus Yauna, passenger Gari Singh ISBT the Kamalaba Matung Damasa Masagi, Turn Gimatum Inas Alangani. Parking the Queen of Kamduna Ladabadi, Transport Director Na Thokpa, or the Gimatum Ina. Penalty figani Mahana Makata na Fongdo Kibada, Ain Kaina Gari Tobusingi, Mayukta Transport Department Tamadi, Traffic Police na Sangsileva Drive the Tungan by Mafam Sindigi Nasi Gari Yang Kairom Fagatle, Gari Fabiki Tabagasida, January Tadigi, August Fabada, fine on a Lupa Lakala Matwe Hena Kongole, Handeke Sector Mata Asikakta Lupa Lak Ani Hena Kongot Pangam Le Hike. Nadia, Karakana, okay, driver si Chatagre, Adubu. Haiba mathangdadi akoi hoijinba natraga tangjanba ki thabak natna haiba rules singji parking da jam oidana lesanba kuina idle parking oisanbagi habit chi leiba taragadi mathangda penalty fine loina gai du faraga fine loina thibagi thabak si makhatana changjilagani ana aina transporter amasi gari owners drivers pase last warning oina transport director ki hukum yathang matungena order gi matungena aina haiba mafam si mayam da thamjari. Industrial Revolution 4 Are We Prepared Haiba topic ta zonal level student science seminar among us Kuyatong the Labor Zonal Office Education gi office ta pangthokre Zonal Education Officer Zone 1 Imphal West na sinna pangthokiba seminar aduda class 8 gi class 10 fabugi mahiroi taraga marina saruk yaki taram aduda zari o Zone 1 Imphal West Suseta Kumuksam amadi thangmaiban Kuyatong Tombisna High School gi headmaster ke Sona Manina maru aba music ona saruk yaki Infal West Police Commander PL gi Katrimayum Rupasandra Kaba Top Kongnang Kongdigi Miyoy Ama Fare Hairi Amaramda Infal West Commando gi team Amana Kumalampak ISBT Mayada Thibu Humbigi Tabak Satabada UNLF ki Huidrom Kapil Koba Singzamai Kongbar Watigi Miyoy Ama Fare Hairi Amaramda Infal West Commando gi Atopa Kambu Amana Lamfiel gi Kombide Kaitil Mayada Thibu Humbigi Tabak Satabada KSP Noyon Group ki Kuraizam Rohit Koba Kombide Kaitil digi Miyoy Ama Amati Semajin Thongamdigi Komratan Kabamiyoy Amaso Fare Haina Police ki PR wana Kangalakle Hauzik Pauge Maraktana Ateno Break Ama Jolip 100% natural syrup Amasung capsule Yu Thakpadagi Oirakpa Awaba Chaithing Hakjangi liver soklakpadagi Kuchu Sengaktaba Haksang Soktharakpa Tumba Chaba Yaraktaba Khong Hamba Nungayaktaba Singbu Phanba Ngamba Matangairaba Upaidi Jolip syrup Amasung capsule Diabetes Singidamakta Jolip capsule Chabiu Medilane Ambulance Services Manipurna Miyamgidamak Hodokchare 24/7 ambulance service Masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da puhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi Sept tobiyo amadi call tobiyo Medilane Ambulance People Ambulance. Breaking news, Overseas Point in Imphal is about to change lives for many in Manipur. Overseas Point provides all you need for world-class education and jobs in advanced countries. Dr. Raj, the Canadian immigration consultant, is now in Imphal. Visit Overseas Point for a free assessment and first consultation today. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khudingmakna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu August thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba September gitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Khanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery.
Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Break it tung tamakataba pau pizari. Federal District Mahi Marung Tharibam Farmers Singda Manipur Organic Mission Agency Momana Haktengana Satuna Sing Yauna Mahi Marung Kaya Organic Farming da Thanana Awareness Program Ama Pangchokre How Kiba Tang Talaganito Amasung Talagum Duida Federal District Headquarter Amadi Mizoramga Thangnaba Sanbon Kulda Organic Awareness Program Pangchokiba Aduda Momagi Project Director K Debatata Sarma Amasung Momagi Brand Ambassador Deni Likmabam Susaruk Yaduna Pangchoke Pangchokiba awareness aduda Momagi Project Director K Devadatta Sarmana District Asida Sing Thaba Asana Hinganabagi Lambi Amani Aduba Tharibu Singi Potok Sing Adu Mapalam Gelalo Idik Toba Miyo Sing na Apama Maungda Tharabadi Santok Hangani Masi Natrabadi Lamdam Asomda Putuk Liba Potok Sing Local Market ta Akung Mamalda Yuan Manatana Atopa Upai Leroy Mapan Miyo na Organic Oba Chemical Fertilizer Haptana Putopa Potok Sing Yamna Pamna Sanari Lamdam Asigi Santok Lambi Hengan Hanaba quality Lena Potok Putopa Matok Tai High. Why Department and Manipur Organic Mission Agency is coming to your place is particularly for the reason that we want to support in the existing efforts that you are making. It is not that we the government people come and we are going to give money to you. No, we are not going to give money. But we are going to give you definitely the facilities, the infrastructure, the linkage with the market so that you can sustain your life. Amaramda District Asida Ladiba Farmers Singda Momagi Makadig Singi Dryer Machine Amamiam the Kusinaki Machine Asi CAU Iroi Semana Design Togana Putopa Machine Machine Asina Lamdam Ajomda Pangliba Sing Sam Toktuna Kanghanba Masung Nana Kakchatpa Amadi Takhaiduna Packaging Tonabagi Kudung Sabi Yauri Machine Asi Pirakpada Fazerolgi Village Sip Ramsang Tangana Momana Pirak Deba Dryer Machine Asina Putoliba Potok Sing Market Tobangamdana Ariamada Patuna Mankigada Bakayadagi Kanbada Sauna Mateng Oregani Machine Asi Kulasigi Imung Kudimakta Matam Sindok Naduna Kudung Sabapuna Mapigani Masigidamak Horticulture Department Tamadi Momabu Tagat Pafong Doki Ana koi processing si khud na kaga ado koi malonda sumda simaina taga koi na local na simbani hojik di momana kano unit process unit sis thambi bagi koi yam hara hodare Thabum Amasubna Pangtok Naba Satarak Deba Hizam Irabu Ningsing Thalunga Mari Renana Wisdom Academy Kangabuki Mahiroi Amadi Staff Singna Thauba District Hospital Ge Campus Manungda Lamtu Sengdokre School Asigi Maikadegi Hospital Asida Lakpa Peasant Singa Sijananaba Asang Bapal Aniso Hospital Ge Medical Superintendent Insas W Mohini Kumar Ge Kuthang the Pikre Wisdom Foundation Principal S Sovana Lamjan Hizam Irabu Ikai Kumnabu Utpa Wina Thauba District Hospital Asitaru Tanana Thamnaba Wakaloda Lamtu Sengba Asi Pangtopani Haiki Hizamira Boti Simbagi Habu Matsuna Satagadoba Lumba or Maduga Marilena with the Toban District Kangabok Leva with District Hospital Sreda with Lunan Bagitora Mama with Pangtok Savani. With the district Leva, with Hospital, district Leva for Gakutima, Tongan section the Leva Kutimana. Cooperation Piraga, for the district second, Lejaba Hospital, they are top district hospital sing the gate. In a Lu Nanba, Masung Afaba, Hospitalama, working in the gate, Apamba to keep Galuna, for Massia, for Singapore. Directorate of Extension Education Central Agricultural University Amdi Directorate of Veterinary and Animal Husbandry Services ka Puna Kusam Madunangasi Nomagi over Animal Health Camp Come Mass Vaccination Program Ama Yaripop Top Singtha Amadi Yaripop Yambenda Pangtokre Thoram Aduda Principal Investigator Farmer CAUG Professor P.S.
Ranjit Sharma, Veterinary Gate Joint Director Dr. Amar, Yaripop Top Singh Thagi, Pradhan Yaunami Kiana Saruk Yaki, Yum the Yopasa, Sansing Hida Kap Thokpa Thoram Adugamari, Lainana, Veterinary Gate Joint Director Dr. Amarna Haikibda, Sa Sansingda Launagan Malena Singh Matam Sana, Kalhuna Bahonagadabani Haike, Principal Investigator Professor P.S. Ranjina, Masa Mufana Thamnaba, Paikaliba Program Osida, Lomi Singer Suningtina, Mateng Pang Bigadabani, Central Agricultural University Maika Digisu, Yum the Sangduna Hida Kapto Nabahonagani Haike. Foot and mouth disease, Aquina Sangi Oina, are the sign February Oina, Oki Oina, are the anti-rabies, Aquigi Oina. So missing a sea, Koyakanga, Dr. Maria Ubiri, Director of Veterinary, Husbandry Degi, Staff Simataki Pani, and to high missing a sea, Amata Angamalevenda, Angamikari capture in a country. Lok Sabha Mikalda inner amasung outer animagda Siva Senagi candidate Thadok Lagani Haina Siva Sena Manipur ge President Tombina ngasi Bauprada Labour Party office the Pangtopa Pamising Unabada Fongdokre Manipurda Party usigi MLA Amadi MP Laitrabasu isu Kudimakta Saruk Yaduna Lakli Center da BJP ga Satminarabasu BJP ga Manipurda Alliance Tobana Tagana Togdaba Haibasi Center gi Lusingbo Singimaka Pona Tabak Togani Haike सरकारी म्यूजिंग थादोक्तना नेगोशिएशन तौबिदना बन ब्लॉकेज सितोन बियो लाइरबना मसिंग हेनबा स्टेट सिदा नोंग नोंग वी लाइरबा मसिंग हेंगलानी अवाब मसिंग हेंगलानी मसवाई सिदा शिवसेना सरकार सिदा लेरिबा डिमांड पुनमक से पियो हाइबदि नते मरम चाब डिमांड सिंगदि सरकार मतम चांग चांग पिथोक पिनबा शिवसेना की मकेदि अपील तौजरी National Nutrition Mission Rashtriya Posan Mahagi Sarukam Oina Southern Hills Autonomous District Council Kangpopi Amasung District Administration Kangpopi Nisindangasi Kangpopi District Headquarters the Cleanliness Drive Ama Hogdokre Kangpopi ki Thomas Ground Digi Drive Adu ADC Southern Hills ke Chairman Haukalal Hangsingna Hogdoke Tharam Aduda Kangpopi ki DC Rangitabali Waikom PISED Kangpopi Division ki Executive Engineer RK Deben Yauna Department ki Official Singo Saruk Yaki Drive Adu ke Manung Sana Kangpopi DC Complex Manung Dalam tu Sengdoke Hayeng Pangtokodoriba Rashtriya Posan Maha Melada PISED ki stall hangduna cleanliness ki awareness pigadori National Nutrition Mission Rashtriya Posan Mahagi Sarukam Oina PISED Thawal na Sinduna ngasi Yaripok Taliba Yaripok Government School da Awareness Program Pangtokre Tharam Atuda Dr. K.S. Ais Manglem Assistant Teacher Soibam Binadevi Amadi Sal Marias Prohibition Officer Rina Sanuna Moriba Musing on Saruk Yaki Dr. K.S. Ais Manglem na Haikibada Bharat Sarkar na Nutrition Month Haina Tha Amasu na Pangtoliba Tharamasi Yamna Kanaba Amani Haiki Ulumba Kanabati protein से ग्राम पूछा हुआ है कारण बताइए कि करने जाके करना 1.2 चाहिए Bisnupur District ki Oinam Kendri ki Manung Dalaiba Oinam Maning Laikai Ward number Mari Dalaiba Oinam Tumak Awami Amagi Lainari ba Yum ki Pigam Soksi Lapadiki Oinam Mamang Laikai Dalaiba Ngangom Sivakumar Amati Lamdam Adum ki UK CCL Club ki members Singna Zinga Vant Ani Kusinakre Oinam Tumana Fondropada Mahak Hana Driver Oilam Laba Matungda Kong Animak Liang Orpa Ngamdabadiki Pim Asi Orakibani Haike Juju Chara in the Novo Nava, Ajusa Novo Nava to the Awaba Moeva. A dog Lekai Club, Mamma to with the Naivo, Mayam Nato Viresi, Aidi Quadagi Level Pavani, Mayam Nagi, Temam Pibiraga, Aigi Panabam Tangi, Anganjingi, Honabiraga, Amutang Panaba, Honabi Haina, I talk Jerry. Kage Mule innovation the Aina Hanninga Mandi. Chinna using the top race again, I get the Tingang never quaggy club the now boy not always again. I sin now and top race again. I hanging at later. UKCCL Club ki President Sivakumarna Mapung Phaba Yum Ama Sabang Amdriba Phaba Club Amadi Mahaki Makediki Pangbayaba Mateng Pangani Haike Tomba Singh Hariba Uncle Wiggy family, see Amna Quina
थेंगनजबद यामना मिजरेबल ओइबक अदुंबा कंडीशन अमदा हाबदि युम लै करे असुकि मतिक नातै जादबा मिओबना लैहैद्रबा सुंबा सांगा नबोक लैबदा सुटेबल ओइद्रबा जगह हाबा तारे सुमाइना फिबम अमदा लेरंबा थेंगनजबदगी अखोइना मतम खरा लैबा यानबा अखोइना टेम्पोररी ओइना युम साबदा मतेंग ओइनगिदमक आइगी माइकैदगी जीआई सीट मतेंग खरा तौजबनी लोइनना यूकेसीसीएल ओइना हारिबा क्लब असिगी मतेंगा लोइनना मतम खरगी लैबा यानबा अखोइ अथु मतमदा सानबा होनाजरगनी लोइनना मखा ताना लैबिरिबा मणिपुर गवर्नमेंट गी साइड अखोइना अपील तौजनिंगबजी असिगुम्बा मिटमांगदा आई विटनेस ओइना लैरबा असिगुम्बा फैमिली सिंग असिदा गवर्नमेंट गी माइकैदगी पिबियाबा मतेंग सिंगदो पिबियोना मीडिया थोंगदा अपील तौजरी August ki tang talaga nimpanda khabam lamkhai da thokiba thokdok aduda laikai ni inthorak libini haibi ningthauzam soba sinina makoi mayum da sangba yahanbi haina ngasi Imphal iski mafam amada pangthopa pangmusinga unabada phongdokre wana kano tawraga lerakpanina hojik ai paisa tandana khotana chen chongdana government service to bunga natabani na ichenau dukan phamaga hinjabani laikai da ina haijaningi sinan ai dukan phamba yahanbiyu yumjida changhanbiyu laikai na nang na smai tawbodo yade si hairagasu ai isana yajage nang aduga ainadi lekai da lan gi dabra hainadi khale ngasi boxda dukan da aina ngasi boxda yadaba pot amta su yon ba leite Works Minister TS Biswajana Hianglam Kendri ki manung sama lambi thongi phiyam yangsin krai Minister ki khongsat aduda Hianglam Kendri ki MLA Dr. Radhesam Yauna atai official kyasu saruk yakhi PMGSY gi makhada district amaga gi marakta leiriba Manipur Tural mathakda darkar oiba thong athuba matamda sana ba honaragani haina Works Minister TS Biswajana thazaba pikrai Hausi lo shilakpada maru oiba pau amukka hanna Tolop khakta khanbagi mahutta isa isana tawriba thabak adugi thawdang chapchana lawhaningi haina Health Minister L. Kumar na haikre amasung Manipur mob justice tathaba lenganga thingnana bakanna honarabasu mafam kharadadi mob justice tathaba leptri Hausi fabagidi ISTV na miyam gi damakta pijaliba pau matang asida loizare miyeng tabiriba miyam puna makpuso amukka hana khurumjari